Salam men girip koyayım be. Asman boş. İki çapsa onu kaymadı. Aydınmak soğuzu bile cırılıp kalmayın abi. İşledim. Qanday Tuy, işletip аттарды сынап тұрғандай болды. Аттарды сыладық, аттар қалды. Ошо. Қандай болып кетті аттарды? Аярлық шүгір бұйырса ақырында. Быйылғы эме жаңы сезонға көңілдер қандай? Көңілдер бұйырса, жақсы бұйырса. Сбор башталғаны қанша болды? Сбор башталғаны 10 күн болып қалды. 10 күн бір жақтасың. Аттар күнде минді. Күнде минип ошо татабатабыз аттар. Жаңа аттары бар ба? О, жаңа аттар бар біраз. Көбінше баяғылар. Не работает не нравится. Тегенин. Aldı o da kaldı. Adı firma benim firmamın adamları başka kaldı. Başka. Bir şey. Gün görüşüne baksana. Manas'ta ninisini görüşmek olur. Biliyor musun? Yok ko. Assalamualaikum. Bekcan gel bol da Bekcan. Bekcan gel. Bari barule çıkarayım be. Bekcan. Otur var. Hey Bekcan çık. Çık lan orta. Orta çıkıp dur lan orta. Ya. Akın komandasında gimeler. Çık kula bile. Askere git. Ya girmeye de orta koy. Orta koy. Dakika sal. Erta girmeye de orta. Bekcan gel.
Быйылкы көңүл кандай быйылкы сызылма? Жакшы буюрса. Эле командадан 3 гол алмашты. Команда буюрса жакшы ойлоп бар. Мунусун өзүң Алтайдын несин? Өзүм таштап аяк. Орто болмосо. Жок, Балзашта. Ташта Алтай менен Бекат бар. Ошол жетекчи вакилдерди алмашкан. Жакшы буюрса. Баштагыбыз бар. 15 күн өткөн. Булатты жер улакка минип чыктың Штата. Штата жер улакка дайындандым. Вакилдердин сунушу менен. Ушуну келишти. Дайындалдым. Кайсы команданын атаандаштары коркунуч жаратат. Коркунуч болсун анда Системалар деле күчтүү азыр. Баарына өйбүз, баарына дайындалып атабыз. Былтыркы кемчиликтер кандай болду? Кемчиликтер Болду, кандай болду кемчиликтер? бираз нападаybыз слабый болчу. Аттарыбыз да слабый болчу. Жакшы чыккан аракет кылып атабыз. Жакшы ойдобуз. Жакшы ийгилик анда. Не болду ой. Буюрса жакшы биринчи машыгыбыз болду бүгүн. Балдар да жакшы, бир аз аттарыбыз туура келбей жатты, ошо бир 2 атты тууралап алсак эле жакшы болчу да. Бүгүнкү машыгы жакшы өттү, балдар дагы жакшы. Бүгүнкү машыгууда эмнеге иштедиңер көбүнчө? Кандай кылып иштеп, тактика кандай болду? Бүгүн балдар бүт эле эңиш жагына иштеди. Так, буюрса жакшы эле. Орто менен иштеттик балдарды, бир аз аттарды көрүп, 2 атыбыз бар болчу орто. Ошол аттарды тандадык буюрса. Былтыркыдан айырма кандай быйылкы команданын курамынан, деги аттардан? Былтыркыдан аттары көп эле аттар алмашты. Балдардан бир 3 эле боло алмашты, калган 31-деги состав. Көп эле ошо 31-деги балдар. Ошолор. Болгон 3 эле боло алмашты составдан. Сбор кандай өтүп атат? Сбор жакшы буюрса. Жакшыбы? Сбор ошо чогулуп, балдар бүт келип чогуу сбор өтүп атабыз. Кандай жаңылыктар болуп атат командада? Командада пока азырынча жаңылыктар деле жок болот. Ошондо 2 күндөн кийин Асасов аттар чечилсе ага келет. Чечиле кетпейт? Моун аттарды буюрса тандайлы деп келгенбиз. Аттарды көрөлү деп шефтерибиз. Быйыл эмнеге көбүнчө басым кылдыңар? Чабуулгабы же коргонуугабы, аягы күчтөнбү негизи? Буюрса бардык жагы эле жакшы, бирдей эле. Бардык жагынан бирдей эле дайынданып атабыз. Ортого 2 ат. Ортого 2 атыбыз бар буюрса. Сен кайсы аттын эмес? Мен өзүм Туман деп өзүм аргымагым бар, ошону билем буюрса. Кайсы ат ал? Бул эмес, бул башка. Ayda gördün mü? Gözüne ayda.
Жақшы екен аттың. О, жақсы екен. Ай сатты ма? Школьниктардікі. Бұл атты қошақсады. Есі бір Sen düğünün benimle kalıp Көк жақшы екен, көк. Oldu. Уже лежит скутинный. Атамас, кişi bilen şunu da. Bekcan sen de üskül koy ki. Bekcan bir. Қатырақ демей қойшы да. Çıkar koça çıkar. Азы мүшіме деді. Ташта. Hayır, стрелочкаға кіргілі. Öyle olsun olmaz. Bas olsun.